Obi efak emi makara ekebem giso ediongo edi atakpa. Oro kedi ke mkponti swa iki yaba yedu emi ekebede. Atakpa iki tere ntem kinero. Ataka mbok bodo du ke nsiu son. Me ikpo kai emi mendio yunam esidungde idugaba. Ndi yu fok yendi ye fak yendi ye anwa eda itiemmo. Owo ewak idagami ekante eke wakde kinero. Ifiok yentarengen yufuru yunwana gospel Jesus amana menede obiokenyon akante kedideke editongo. Mmo mi eke dongde katakpa kinero eke di efodi abakpa yobutong. Me ufo itami ikidonke otoket. Me ikpo akai ema ibagade mmo kid yek eken. Sia efodi abakpa mikidonke ikpereso. Mmo ikikwe akpa ubo bakara emi eke begede ke esogatakpa. Emi edi ntagami obutong eke dide akpa ufo ke efo. Emi eke yenede uruk mbubege kid. Eke dedi di nam yembakara. Baba wo kedi kifyoke. Inyu ikemeke ndi siak. Iswa yofyon. Yusenemi akpa ubo mbakara. Eke begede kefo. Baba wo ked ko butong. Ikidweme okofyokde ngwet. Yedi wen ponnam. Akanaro. Idun makarame. Eke bemdiso ebege katakpa. Oro edi me Spaniards yemme Portuguese. Ema etrendidi efok. Ka taidi wariswa. Emi eke bede. Edi mmo ke fok. Ke edidiong dikut. Eke kabade ekut boriki. Bamme Portuguese emi. Eke no efok. Enyongoro Calabar. Ke di tongo. Enyongoro eke di Calabaros. Ndien eke di enyenge mimme Portuguese. Eke no do fro frinkang Nigeria emi. Eke kperede mbenakpa emi. Owo esi wade edeme owo. Tongo deke Lagos tutu esemefok. Kini emi mmo ema eke tongo ndi nyamurwa. Nyong mege yefak. Mmo ema yak enyongo emi. Eno efok ikpong. Memakarami eke tode idode fen. Kini mmo eke dide efok. Ema eka iso ndiko defok ke nyongoro. Ntem ke enyengemi atak ye efok tutu esem. Emi. Atakpa iki yeneke enyenge fen baba kiet ki niero me Portuguese eke didemi. Iniero enye iki kereke atakpa kanga. Atakpa mi enye ekerede kemi edi enyenge mi efok. Emi eke rungdeke obioko eke siode nye. Adangado efok obioko ama etongo didi ndi yamurwa yembakara ke efok atakpa. Ndien ki ni emi ufanami esikode ufana si efen. Nte etamde idem oyomdi sio. Enyama abobenyete. Daru oyomdi ka mmong. Iboro esi wang didi. Da nyomdi ka atakpa. Ema ekore atakpa tutu. Ekabade da iko iba emi edian notokit. Ekpokode uyo. Ekore nya atakpa. Sia Portuguese. Miki yeneke enyenge efok efen emi mmo. Ekpekode atakpa. Mmo ema ebiere. Ndi yage enyengoro. Calabaros. Me Calabar ke ibibio edikot no obio emi. Akpanakpan koro esogurwa unyamawo ke efak eke kperede ndikpon kan me esogurwa efen ke mbora kpae edememi. Me English ye French. Ema etiene Spaniards ye Portuguese. Enyamudwa ke efak tutu esogurwa Calabar ama tongo ndikpon. Me ufok mufok ke obioko. Ema yunge tongo ndi wongo. Ko ndi donke esok urwa emi. Ema ekpano nyamifan. Kentagaro me Spaniards ye me Portuguese. Ema enyong ekpong efok ofrofri. Me English emi eke kperede edeme edi. Eke suge ka iso ke urwa adan ye isap ye okpo ye nwenen ye koko ye obuburito.